Vlast u Srbiji mora da svoj legitimitet crpi iz narodne volje i mora da radi u korist naroda, a ne svetskog kapitala. Jeste interes svetskog kapitala da ovde nema carina. Jeste interes svetskog kapitala da se i kod nas uvede plaćanje školovanja na kredit. Jeste interes svetskog kapitala da i nama uvedu preskupo lečenje. Jeste interes svetskog kapitala da dođu u posed svih energetskih postrojenja, da preuzmu sve izvore vode, a jeste interes svetskog kapitala je da uvede sve nacije u dužničko ropstvo. Ali to nije interes naroda! Ne bacajte svoj glas, ne trošite svoje pravo da birate na te takozvane velike partije, jer sve su korumpirane. Mi smo reformisti.